Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Tolo hi siku ra vumbirhi Mawuwani kwala ka lembe ra 2023 ku ve na risimu ra Beef ra xiyimbeleri Papa Rhula Ntukulu wa N'wachapu leri nga thyiwa leswaku ri N'waximanga, leri ku nga risimu ra Beef naswona eka risimu leriyani u yevula kumbexani ku bifa Minijere Philani. Se Minijere Philani ve le ku hisekeni ku va ta hlamula eka risimu leriyani. Va endli nkandziyiso va ri na Mthimbani kambe ku na xiphemu xo karhi laha se va karhi va hiseka va lava ku hlamula eka beef ya risimu ra Papa Rhulani, kambe wu pfumela leswaku ri swa ha ri kona leswi va nga hlamulaka hi swona. A hi voneni lawa. No ka boy mina ni pfunile vanhu va ku tala xikazeni namuntlha va ni khensa hi putseke na mele munhu wa tima yo mara this rap guys I can't but I will learn. Namuntlha va ni yimbelela loko va vona ku ri se ni va pfunile, va ni endle ka boy malembe ku tala ni va dumisile ni va pfunile ngopfu na khensa ya switiva swa ku Philani i boss, Philani i manager, Kiveta manager. Ni pfunile vanhu va ku tala mina la misaveni a xikazeni kahle kahle ni kombela ku ni tekela ni Mthimbani. Ni pfune vanhu va ku tala mina mani xigazeni, ni pfune vanhu va ku tala mina mani xigazeni, i ku havana wa mhamba wa vuya ta ku tanke, i ku havana wa mhamba wa ku vuya ta ku tanke. No ataka boy mele taka boy aisae mele taka boy. Ni repeli yona kambe. Kombela repela yona, ni repela yona.